Yeah, I'm in charge of the country. Komdu biss meta semmewlu d-ditta Svizzera li minn għandha ħal eluf ta' euro, iżda mill-bqija rid juri li għadu l-mexxej u li għandu aktar kontrollu saħħa fuq il-Labour minn Robert Abela. Tant li ħassu komdu mensi kritika tmexxija ta' Abela, speċjalment il-mod kif saru l-affarijiet waqt il-pandemija u l-U-turns klassiċi tal-Prim Ministru dwar il-Covid. Mal-Lavin Malta Muscat kien ċar ferm, Abela mhux kapaċi jiddeċidi u meta fl-aħħar jiddeċidi mhux kapaċi iżomma dik id-deċiżjoni. My point is take a decision. Intervista li konfermat it-tensjoni bejn Muscat u l-mexxej preżenti Robert Abela, tant illi dik illi xi darba kellha tkun il-kontinwità qed tinbidel f'waħda mill-akbar qasmiet li qatt kellu l-Labour fl-aħħar snin, kriżi bla preċedent fil-gvern ta' Abela. Muscat fl-aħħar ġimgħat reġa' tkellem fil-pubbliku darbtejn u issa ddeċida li jitkellem mas-sit Lavin Malta. L-eks Prim Ministru qal li hu kien baqa' siket għal sentejn sħaħ biex jagħti l-ispazju lil Robert Abela, iżda issa ma kienx se jibqa' aktar siket. Joseph Muscat insista li meta tkellem dan l-aħħar il-messaġġ wasal għand min kellu jasal. Well, I'm pretty sure. You're pretty sure because they spoke to you, because you saw their No, reactions? I'm pretty sure because I was clear and I think that the message went through quite clearly. L-eks Prim Ministru Laburista qal li għadu jkellem lil ħafna fiħdan il-Labour, inkluż kuntatt regolari mal-Ministri, iżda mhux mal-Prim Ministru. Joseph Muscat reġa' rrefera għal fatt li mhux kulħadd jifhem u japprezza x-xogħol li sar biex inbena l-moviment u implika b'mod ċar li l-klikka ta' Abela kienu sabu s-sodda mifruxa. U f'botta oħra diretta lejn Robert Abela, l-eks Prim Ministru saħansitra jgħid li hawn min jimpressjonah dak li nkiteb fuq il-mezzi soċjali u li mhumiex intelligenti biżżejjed. I think that there are some people who are too impressed by a couple of Facebook posts and would be willing to do things without having the historical knowledge of the repercussions. Muscat kritika t-tim li għandu miegħu Abela, dawk fl-uffiċċju tiegħu li jagħtuh il-pariri imma li huma inkonsistenti u indeċiżi. One should not try to change course or advise the Prime Minister to change course on certain policies. U kritika wkoll lil dawk li qed imexxu lil Abela illi iċedu ma lanqas kumment fuq il-medja soċjali u jbidlu d-direzzjoni hekk kif iħossuhom ikkritikati. If one takes a decision on a response to COVID, and I think they were the right decisions, then it's obvious that one will be criticized. Din kienet it-tieni darba li Muscat attakka lil Robert Abela b'mod mhux daqstant sottili. Permezz ta' Facebook video li kien għamel ftit tal-ġimgħatilu u kien wissa li ma kien se jħalli lil ħadd ikisser il-moviment li kien bena hu. Biex ikun aktar sfaċċat, Muscat spiċċa jfaħħar lil dak li ħafna jqisu bħala l-akbar sfidant ta' Abela, Chris Fearn, u fl-istess nifs implika li Abela kien dajjef fil-mod kif mexxa fl-aħħar xhur waqt il-pandemija.